Ibiri kubera Tanzania biteye ubwoba. Ubwo ejo bundi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2025 bari biteguye amatora, ndetse iki gihugu byaje kubamo n'ibibazo bikomeye cyane. Urubyiruko rwatangiye kwinjira mu mihanda, batangira kwigaragambya mu buryo bukomeye cyane. Ibi byahise bitungura buri munyafurika wese wari uzi ko igihugu cya Tanzania ari igihugu gitandukanye. Ubu bavuga ko ari igihugu gifite demokarasi. Uyu munsi igihugu cyari kizwiho ko gifite demokarasi muri Afurika, nanone uyu munsi ibintu bisa nkaho bihinduye isura. Urubyiruko rwira imihanda, abantu bari gutwika, ibintu byinshi biri gushya, ndetse byamaze kuba ari byo bintu n'amakuru agezweho ku isi aka kanya, ndetse ibitangazamakuru byose bihanze amaso muri Tanzania. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania baravuga ko abantu bagera mu majana bamaze kuba bapfira muri imyigaragambyo imaze iminsi 3. Iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ni ishyaka bita Chadema Party. Iri shyaka ryamaze kuba ryavuga ko bamwe mu baturage banze kujya gutora. Aba baturage ngo bamwe bagiye bicirwa muri imyigaragambyo, ndetse ngo bagera mu majana. Baba ari imibare y'abantu bakavuga ngo imibare ni myinshi igera no mu mibare igera mu bantu 700. Ariko umuryango w'abibumbye ukavuga ko abantu byibuze bamaze kuba bapfira muri imyigaragambyo imaze iminsi 3 ari abantu bagera mu 10 bamaze kuba bakemezwa. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryo riravuga riti ubu tuvugana abantu bagera muri 350 muri Dar es Salaam bamaze gupfa, ngo abandi bantu barenga 200 ngo bamaze kuba bapfira muri Mwanza, ko n'uduce tugize Tanzania. Umwe mu bavugizi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema Party yitwa John Kitoka yaje kuba abwira ikinyamakuru AFP, arakibwira ati kuwa gatanu, ndetse avuga ko abantu benshi mu majyaruguru ya Tanzania, avuga ko hagiye hagaragara ibintu byinshi bikomeye cyane, abantu benshi bagiye bicwa, ndetse impfu zigera mu bantu 700. Uyu ni umuvugizi w'iri shyaka Chadema. Arongera avuga ati twagiye twohereza abantu bagize mu ishyaka ryacu, bagenda bajya mu bice byinshi bitandukanye, basura ibitaro, bagenda bagera ahantu henshi hatandukanye harwariye abarwayi, ndetse twoherezamo n'abadiplomate bacu, ngo ariko bagiye basanga neza muri Dar es Salaam, ndetse abantu benshi baragiye bapfa, ngo ndetse bagera mu majana kuzamuka. Bivuze ngo imibare ni myinshi. Ikinyamakuru Al Jazeera cyamaze gutangaza ko ubwo iyi nkuru cyabashaga kuba cyatangira kuyikora uyu munsi, ndetse ngo ntabwo cyari cyakaverifiye neza ngo kibashe kumenya kuko niba imibare ivugwa n'iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuko niba imibare yaba ariyo. Ubwo iri shyaka rikomeza kuvuga ibi bintu, nibwo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cya Tanzania yitwa Mahmoud Thabit Kombo yaje guhakana cyane, avuga ko mu myigaragambyo n'ubwo iri kuba iri gukorwa n'urubyiruko n'abandi benshi batandukanye, ntabwo leta Tanzania ngiri gukoresha imbaraga zihambaye z'umurengera kugira ngo ibashe kuba yahagarika ibi bintu. We yaravuze ngo ntabwo ibi bintu byigeze biba, ubwo yabwiraga ikinyamakuru Al Jazeera ahagiye akanira uyu munsi ibyo byose bari gushinjwa n'iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Ndetse ibi bintu byose byo byari bimaze kuba byakomeza. Uyu Minisitiri Kombo yakomeje avuga ngo ndetse kuri uyu munsi wa gatanu ngo hari kugenda hagaragara ibintu byinshi bitandukanye, ariko nubwo ngo abantu bari mu myigaragambyo, aravuga ngo nta mibare igera mu bantu 700 ndabona y'abantu bashoye kuba barapfiriye muri iriya myigaragambyo. Arongera arakomeza aravuga ati ariko abo bantu nubwo bari kwigaragambya, ikindi bari kwiba, bari gusahura, bari guhohotera abantu, ikindi bari kwangiza ibikorwa remezo bya leta, harimo amaofise, harimo ibinyabiziga, ndetse na zimwe mu nganda zitanga amashanyarazi mu gihugu hose zose zamaze gutwikwa. Ayo ni amagambo yaje kuvugwa na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cya Tanzania Kombo. Bare nubwo ibyo byose biri gutangazwa, n'ubundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania bari gutanga n'ubundi imibare iri kuva idasa nkaho iri guhura niyo ONU cyangwa se umuryango w'abibumbye watanze. Bivuze ngo mu magambo make kuri uyu munsi wa gatanu, umwe mu bavugizi b'umuryango w'abibumbye uharanira uburenganzira bwa muntu bamwita Seifu Magango yaje kubwira abanyamakuru b'i Geneva, ababwira ko byibuze abantu bagera mu 10 aribo bantu bamaze kuba uyu munsi bamaze gutangazwa ko aribo bamwe mu bari bamaze kuba batabwa muri yombi, abandi bakaba aribo bari bamaze kuba bapfa. Kindi uyu muvugizi ndetse uharanira uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye yakomeje avuga ngo turi guharanira inzego cyangwa se turi guhamagara inzego z'umutekano kuba zahagarika ko bazakoresha imbunda zica cyangwa se intwaro zica ku baturage bari kwigaragambya, guhagarika imyigaragambyo ariko hatabashe kuba hari abantu benshi babigwamo. Ndetse nyuma kuwa gatanu nibwo umunyamabanga w'abibumbye Antonio Guterres yaje guhamagarira kugira ngo atangire gukorwa iperereza koko niba haba hari gukoreshwa imbaraga z'umurengera, ndetse muri iyi myigaragambyo ku baturage ba Tanzania bari kwigaragambya. Nibwo nanone umuvugizi we yaje kuba yabitangaza, yitwa Stephanie
Dujalik yaje kuba yabivuga ngo nanone bahangayikishijwe cyane na raporo ziri kugenda zigaragara ko hari abantu bari kuburirwa irengero muri Tanzania, ikindi bamwe bagatabwa muri yombi, abandi bagafungwa mu buryo budasobanutse. Ibyo ni byashyizweho n'uwo munyamabanga Stephanie avuga ko muri Tanzania hari abantu benshi bari gushimutwa ariko batazwi. Imyigaragambyo yatangiye ku munsi wa gatatu cyangwa se ku wa gatatu w'iki cyumweru, utangira muri Dar es Salaam ndetse mu mujyi ugizwe n'abantu utuyemo n'abantu bagera muri miliyoni 7. Ibi ni nyuma y'uko n'ubundi hari hamaze gusa nkaho ngo perezida w'iki gihugu Samia Suluhu yari amaze kuba yafata andi mashyaka akomeye ayo bakabaye bahangana mu buryo bw'amatora, ngo akaba yayahagarika kuba atakiyamamaza. Ibi byamaze kuba byababaza abaturage, bituma ndetse abaturage batangira kwigaragambya, hatangira kugaragara ibikorwa bikomeye cyane, ndetse abantu bagaragaza ko batishimye, ndetse leta nayo itangira gushyiraho kuba bafunga imihanda, ishyiraho curfew. Byahise bitera abaturage benshi guhita batera ibinyabiziga bimwe batangira kubitwika, batera amasitasiyo ya polisi, bamwe batangira kugenda bayatwika. Ndetse uyu munsi ibintu byamaze kuba byakomera gukomera cyane muri gihugu cya Tanzania, kugeza naho umuhanzi Diamond Platnumz n'abandi bahanzi benshi bagiye bashyigikira perezida Samia. Aba bantu bose bagiye bamushyigikira mu buryo bwo kwiyamamaza, bose bagiye baterwa ubwoba n'abaturage babwira ngo twabagize ibyamamare, ndetse nimuramuka mubwa mutari gukoresha amajwi yanyu kugira ngo ahubwo murwanye ubu butegetsi bubi, namwe turi bubatwikira ibikorwa byanyu remezo. Hari bamwe mu bahanzi bagiye batangiye gutwikirwa ibyabo, ndetse byaje gutuma umuhanzi Diamond Platnumz ahungira mu gihugu cya Kenya nk'uko amakuru ari guturuka Tanzania abitangaza. Ndetse na nyuma y'uko mbere y'uko ahungirayo nawe akaba yabanje kuba yatsiba zimwe muri poste zose yari yapostinze ku mbuga z'inkoranyambaga ashyigikira perezida Samia mu kwiyamamaza kwe. Ibi ni ibibazo bikomeje gukomera cyane mu gihugu cya Tanzania. Nakubwiye ngo isi kano kanya ihanze amaso y'ibintu biri kubera muri Tanzania. Aba bigaragambya bakomeje kuvuga ko ubundi bagiye bavuga mu magambo menshi atandukanye, bavuga ko Samia n'ubundi ari guhangana na Samia, cyangwa se bivuze ngo perezida ubwo ari kwihangana mu matora. Nibwo abigaragambya bagiye basaba cyangwa se ibiro bikuru by'itora cyangwa se bishinzwe amatora mu gihugu, babisaba ko batatangaza ibyavuye mu matora, ahubwo guverinoma yahise ishyira abasirikare mu mihanda, itangira ndetse no gufunga imihanda, bahamagarira abantu bose bigaragambya ndetse kuba basubira mu ngo zabo. Ariko nanone n'ubwo ibyo byose bimeze, ishyaka ririya shyaka n'ubundi rya Chadema naryo baribwira kugira ngo ribwire abantu babo babashe kuba batuza, ariko urubyiruko ntabwo ruri kwemera. Kimwe mu kindi kibazo abaturage bari kugenda bahuriramo nacyo ni gikomeye cyane, ni ukuvuga ngo iri shyaka riyoboye iki gihugu cya Tanzania bita The Chama cha Mapinduzi CCM, ni ishyaka rimaze ngo igihe kinini riyoboye iki gihugu guhera mu mwaka w'1961 ridahinduka. Abaturage rero bakavuga ngo iri shyaka rigomba guhinduka, ibintu bigatangira kuba byasubira, abantu bunyiri bakabasha kuba nabo bagira uburenganzira bwabo mu buryo bw'imiyoborere, badakomeje kuba bari kubwirwa ngo ishyaka rimwe n'iryo rizakomeza kubayobora. Ndetse nk'iki gihe rimaze nyine igihe kinini riri ku butegetsi, bakaba bari gushaka ngo iminuka mu butegetsi, ndetse bakabasha no kuba baba baguwe neza. Uyu rero Samia Suluhu amaze n'ubundi manda, n'ubundi amaze igihe kinini abayobora muri iki gihugu, ubwo yatangiye kuyobora iki gihugu mu mwaka wa 2021, ubwo yarasimbuye John Magufuli wari witabye Imana, n'ubundi ari mu mirimo. Ndetse ibi byaje gutuma nyuma abaturage umunsi ntago bamwishimiye, cyangwa se ntago bishimiye n'ibintu biri kujya mbere. Ibi bibaye ndetse nk'ibyari maze iminsi biri kuba muri Ivory Coast ndetse na Cameroon. Ibi ni ibintu byari maze igihe kinini biri kuba, ndetse abaturage uretse ko abaturage bo muri iki gihugu cya Tanzania bashinja uyu muperezida cyane kuba yarabashije kuba yabuza amashyaka akomeye yari buhangane nawe, cyane cyane nka rero nari nakomeje kubabwira rya Chadema, aribuza kuba rya kompeta ryo rikajya mu buryo bwo guhangana mu matora. Iri ryamaze kwimwa uburenganzira mu kwezi kwa kane, ndetse haza kuza nyuma n'umuyobozi waryo Tundu Lissu, nawe aza gutabwa muri yombi ari gushinjwa byo kugambanira igihugu. Ndetse nyuma ntago byagarukiyeho gusa, ahubwo haje guhagarikwa n'undi mu bagabo barabakandida bakomeye cyane birindi ishyaka rikomeye biryo bitangwa ni Act Wazalendo bita Ruhaga Mpina. Uyu nawe yaje kuba yakimwa uburenganzira bwo kugira ngo yitabire aya matora. Ibi rero byahise bituma abaturage badakomeza kwishimira ibi bintu, byakomeje kugenda bikomeza kugaragara. Uyu munsi imigaragambyo ikaba imeze nabi mu gihugu cya Tanzania. Abantu benshi bakaba bari kwibaza
ese biragenda bite? Amajwi ari butangazwe uyu munsi cyangwa se ntabwo ari butangazwe? Ubu abantu benshi bahanze uko biri buze kugenda, n'ubwo abaturage cyangwa se imyigaragambyo uyu munsi ikimeze nabi cyangwa se ibintu bigikomeye.